Mana uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe urabireza ubakomeye n'aboroheje ubahumeka babagenda n'amaguru hari abandi bari mu bitaro ariko Yesu twebwe tubiriho Mana turi babi kuko Mana igira neza twisanze muri nosi yanduye ariko Mana uhabwa icyubahiro niki Mana twabasha gukura mu mitima yacu ngo tugihaba atari umuntu twagiriwe nawe n'imbabazi zawe Yesu
Zakayo. Kibazo. Muzantu Zakayo yigeze gushoma. Yaragiye gushakana. Ni mu gishoni mu izina rya Yesu mushaka. Uyu muhungu mukundira ibintu nka bibiri. Cya kabiri niwe mucuranzi nabonye ukunda iwombi muri Kigali. Mumbashije ngo twahuriye he ijuhaza. Twari twashonye igiti. Uzafatireho shaka. Bafatireho. Imana izagukura mu ipadi gushire muri studio. Nikwiza ibigeza. Nukuri pasiteri afite urusengero rwiza na bishop n'abakristo n'abadiyakoni urusengero rwakeye. Twarubona Ndeze, urabona uko rumeze neza. Ndeze afite ubukwe, niyo mpamvu muvuze kugira ngo muzagire muzamurebere intwererano ariko Yesu jewe banakiriye neza yambaye umuhungu tugiye kuzaturirimba mu rugo tuzuye turanga ariko Mana yaje n'ikimana bateganije muri no mugoroba ko tubiburiye.
akoze kuri no mikoro subira hariya warubi uyisubize kurya korankoraho naelewa ajina moto nitapita kwenye mkono ina wewe nitaokopa na wewe wakifika mkono wakulika wangu ninawasaka Trump turakwakiriye muri Kigali papa. Uyu mungu yacu nazo mukunga mu giterane cy'abayumbi Buganda. Sinari suku umuntu yofira amaterane. Nukuri niho numvise nari ngiye kufa. Gusa sinzi amenye ibintu z'Imana. Umuntu yona byaracuranze nari ndushe ariko namamba. Turagasha. Abanyakigali bumvise mwebwe mufata muza ujya hariya murekere tunamukujya bakuzamure gatoya muri imbere kugeza Santo